La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. La Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial se complace en presentar el programa Ayin Willacuy, un mensaje de salvación, cambio y transformación para su alma, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayin Willacuy. Chama orai koptipa chai pim kachkanki hawawachkanki chai pim kachkanki hawawachkanki may mantarisa kaya kimanta taki ori panito ko isong kiwa may mantarisunchi pimanta kasoy ko sumori pani payamang miro yan Señor con alkay oras kasoy kamunchi payamang miro ki panito ko'y karganchita pamunchi porque pay pa kuya ko'y nekakatok-hatok miro ki panito chay mi kay wasin pirang talikunchi manamiyang kacho yan Señor, aleluya. Oh Santo, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. May mantarisa kaya kimanta may mantarisa kaya kimanta oro ko puntang man respiro chay pim kachkanki hawawachkanki la maracuchama
Chay pim kachkanki Hawawachkanki Chay pim kachkanki Hawawachkanki Aleluya, suma Dios Taytay may nakatong mi hampakuya kuniki kuntay ko ay kay songhoy man somakchoya karepanchakuiwan Aleluya, suma Dios Taytay may nakatong mi hampakuya kuniki kuntay ko ay kay songhoy man somakchoya karepanchakuiwan alamay mi yakunayasa monani hangmantataytay Espiritu kaya kamusungkin yan napaway aling kausanay pa Espiritu kaya kamusungkin yan napaway aling kausanay pa alamay mi yakunayasa onani hangmantataytay Espiritu kaya kamusungkin yan napaway aling kausanay pa Espiritu kaya kamusungkin yan napaway aling kausanay pa songholyay pa Chao piyang ma Yay koy Jesus liay songholyay pa Chao piyang ma Yay koy Jesus liay songholyay pa Chao piyang mayay koy Jesus liay songholyay pa Chao piyang mayay koy Nahoyan Señor, aleluya songholyay pa Chao piyang mayay koy mula sa kita Diyos Taytay roay imasumarme Taytay Diyos pa presensya imasumarme Taytay Diyos pa yakipayakoy niya takoy songhoy kiwanganaway adoray para kay pimkachka para kay pimoyorichka o kay panin Aleluya Señor, aleluya
song kolyay pa chao pilyama yay koy Jesus yan song kolyay pa chao pilyama yay koy Jesus yan song kolyay pa chao pilyama Jesús gracias Señor gracias atong mikang que Dios ta italyay atong mi kuya ni que Señor ang magkacho gloria alabanza ta italyay akipayari ko ay ko. Oh, maravilloso Dios, aleluya. Alaba y wakipani adora. Para kuya payawan chigmi, yaki payawan chigmi wakipani. Manam sa payan chigtacho sa kiruan wakipani. Muchas veces kikichigmi problema canchi, gloria al Señor. Bendito Dios, maravilloso Cristo, aleluya. Gracias Señor, gracias bendito Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias Taitai, gracias Señor, aleluya. Gloria al Señor, maravilloso Dios, aleluya. Gloria al Señor, gracias, Taita, gloria al Señor, verde masoma, Taita, Dios, alaba y adora, gloria al Señor. Manam cancho, repaniok lugar, que Taita, yo puedo hina, gloria al Señor. Verdad, gloria al Señor, que hay pecado, libertad, Taita, Dios, alaba napa, adora napa, gloria al Señor. A veces, muchas veces, vas en chic, pimonanchi, adoraita, alabaita, pero manam cae pinacho, repani, gloria al Señor. Chana Paniko, gloria al Señor Dios Taitanchi, Samincha Songichi Zapakamata, gloria al Señor, Veraño Rapacatón, bendición Taita Dios Joicoan, Naupanique Chipe, Saikunai, gloria al Señor, y China Tawa Paniko, gloria al Señor, Saerico Sonchi, gloria al Señor, que hay devocional en Chayaikunapa, y Rimagui con Chita, gloria al Señor, que hay Facebook Ninta Caballero, Hawakamuchkanko, Dios Taita ya Samincha Chumastara, gloria al Señor, porque Taita Dios me cachcan. Pai konawan pa gloria al Señor, aleluya. Mana pastor pa cheas hayates hangman mi gloria al Señor, cheas kan gloria al Señor, que hay por medio de comunicación, gloria al Señor. Chena gobe panik, cosicos para taita Dios ta alabación, adoración, y chena yata con mi chenechi pastora Esther Castillo tapa, gloria al Señor. Chena gobe panik no calla y kusunchi, gloria al Señor. Bendito Dios, hermano chica Antonio, gloria al Señor, caballero con la calle devocional ta apachcanico. Gloria al Señor para ella, prepara camonga, gloria al Señor, lectoraban, gloria al Señor. Chanago repanet taki son chita Dios man, gloria al Señor. Bendito Dios. Toco y son chigo, repanet, gloria al Señor. Cosas rakachkane, kaita Dios para wasin octavan kichakuy con repanet, gloria al Señor. Bendito Dios. Chanago taki son chi, gloria al Señor. Jehová cancharle en ispa, gloria al Señor. Jehová cancharne, salvalla warni. Dios nilay mi kapanchawan kausanay pa. Jehová cancharne, salvalla warni. Dios nilay mi kapanchawan kausanay pa. Pita manchay ma. Manchay Dios nilay mi kalpachawan kausanay pa. Pita manchay Dios nilay mi kalpachawan kausanay pa. Ang hatag ng traypi, hatari mo timpa. Yoga pa kontray pi,
Katari muktimpa Manama sungkolyayka Manchakong yacho Pita manchayma Pita manchayma Diyos nila'y mikal panchawan Kausanay pa Pita manchayma Pita manchayma Diyos nila'y mikal panchawan Kausanay pa Nyoga pa kontray pe Katari muktimpa Manama sungkolyayka Manchakong yacho Nyoga pa kontray pe Katari muktimpa Manama sungkolyayka Manchakong yacho Pita manchayma Pita manchayma Yay mikal panchawan Sanay pa Pita manchayma Pita manchayma Diyos nila'y mikal panchawan Kausanay pa. Gloria al Señor, aleluya. Chanagua que panipita ta mancha cuchua, gloria al Señor. Bendito Dios, taitan chincachcan yogan chico, guapani. Gloria al Señor. Chayna hermanon chi Antonio, pasa de camonga, gloria al Señor. Lectorata de cachana chico. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Gloria al Señor. Gracias a Tónica y Jatón, bendición hoy Cuascamanta, gloria al nombre del Señor, aleluya. Haikam Cosesca Panigo, amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, no gapa Jatón, bendición, Kaitaiti Dios, Papa, levanta Navi, Chaikuna Chipa, amén. Gloria al Señor. Chaina Haka Chaikusunche, Taiti Dios, Pa Gilcant, amén. Gloria al Señor, Rimacuicune, Mechuagninche, Pastor Esther Castillo. Ella payan kay plataforma ko pe hawa kam chikon kami panenchikuna o nenchikuna, amén. Gloria al Señor. Toco eso voy a saludar con el cuanta amén, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Chena Hana Vichaykusun Chitaiti Dios para que canta, amén, gloria a Jesús. Joel, libro pe amén. Hatun urakin en Iskay, Uchu urakin inata, Chunka Iskay Ningma, punta Hanamang, gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios. Joel, libro, capítulo 2, versículo 12, amén, gloria al Señor. Haikam Tairon Chipaniwa Higun, amén. Gloria al Señor, Chena Ganavicha y Kusunchik, Taita Dios Papadran, amén. Taita Dios Pasutimpe, Churen Jesucristo Pasutimpe, Chuya Espíritu Pasutimpe, Kainatanin, Taita Dios Papadran, amén. Gloria al Señor. Taita Dios me Kainatanin, Hamkunaja, Tuku Sunjuan, Koterei Kamwaichik, Ayunuan, Oaxacuiwan, Kinaspa, Japariwan, Koterei Kamwaichik. Hamkunaja, Songoikichikta Ikipaichik, Ama Pachaikichiktachu, Taita Diosman, Koterei Kamuichik, Paija Kuya Payakuspa, Yakipayakukmi, Hanakta Piñakuspa, Yumpay Kuya Payakukmi, Castigana Pagna Kachkaspapas, Pampachakukmi, Icharakpas, Yakipayakuspaikichik, Bendecikusin Kichimangrag, Chainape binotawan kausaykunata Taita Diosman ofrecinaykichikpak. Siung mojupe kurinitata tukaychik, ayunuman wajaspa runakunata huñamuychik. Kay kamaya Taita Dios para amén. Mañakoykusunchik Taita Dios, gloria al Señor. Taita, gracias kay palabra que manta, Señor. Ari Taita ham kay puncha yamapayawan kiko Taita kayunumanta Taita. Masta Taita uña kunaykupak, Señor. Yanapawayko Taitay, Kalpanchawayko, Amaijina Kaspayki Taitay, Yakipayariwayko, Señor, Hamya Taitay Puntaman Pusawayko, Señor amado, bendito Dios, Hamyatam Taitay, Hayakamoykiko, Tokoy Sunjoykuan Taitay, Pimang Marisako, Señor,
Pitam kaya kusah ko taytay, manam kami na kancho taytay maypi. Kamyam kanki taytay kay pacha, kanak pacha unanchak Señor. Kamtarme ko timungki taytay, huktawan kay papachaman Señor. Gracias taytay churique Jesús pasutimpe. Gracias Señor. En el nombre de Jesús, amén. No jawan kay kamaya wa ujenchik nil tuan punta, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Ok, pánico ni ata y Dios para palabra en lima peo chicanchiña. Gloria al Señor. Chena, gloria al Señor. Hermano chiqui Félix, gloria al Señor. Himno kunawan, prepara kama taki kusonchi, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Ñojata hayakamu. Ñojata hayakamu. Ay ñojata. Hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Ñojata, hayakamu, ñojata, hayakamu ay ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Kosis hanyakat pakipa, yakis hanyakat pakipa. Ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Kosis hanyakat pakipa, yakis hanyakat pakipa. Ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Ñojata, hayakamu ay ñojata, hayakamu ay hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Ñojata, hayakamu ay ñojata, hayakamu ay ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Sasachakoy pikat pakipa, wakay piyakat pakipa. Ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Sasachakoy pikat pakipa, wakay piyakat pakipa. Ñojata, hayakamu ay nisonki, Señor Niyay. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Chanaga, hermano chico Félix Chuchun, pasay kamunga himno kunang. Gloria al Señor. Tiay ko sa wakipane, gloria al Señor. Aleluya. Yun chikia sa pagkamata bendiswa sung wakipanikuna. Amen. Yun chikimang kachung hatong gracias kay tarempi hukpatamanta Dios te tapa churin kuninyo kanakam santikmanta. Bendito Dios, nyoham yumpay triste karahani kay papanchik po asing mang che kamunay manta. Ari nyoha aya kuchupi achani, aya kuchumanta pas karuchapirah, pero aung isu chaypas orasyon niwa ham kunawang mikus kakarahani orasyon piha wak panikuna. Solamente en manunchik converto pailawang mi palahkaniko waking nikichuh manaya yachanchik so numerenchik tachay nape. Bendito Dios konangha kay haya. Tari ka na kunchuk patamanta Dios permiti kungurah kay punchaw kunapi manasulo kay lapichu sinuwaking lugar kunapi pachay na yacha kachikang wak panikuna. Gloria a Jesús. Yuninchik mangkachung hatong gracias konangya yuninchik mangyupay chay kusung. Kay kichwari may manta. Amén. Kichay kusunjik 95. Aleluya. De repente, ukman chatapas, nyuhay ko wak palabaniko, pero ya hachay hinayam, wak pipanin chikuni, anapamuangha, pani anapamuang kichik. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. La nota. Gloria a Jesús, Santo Padre. Kusikiyuang ya, yunichikmang yupay chasong, pay mimirising
alabanza, honra y gloria. Bendito Dios. Jesús ley may mantaresa. Pillaman soy cosa. Tukoy son huilla koiko. Yakilay pas kariko. Mayo manchom hahamanchom. Mana kam yamani. Jesus kami kuyawanki. O chayay tamay yawanki. Almayay tam kay panchanki. Chay mi happy pakamoy ki. O chamoy yo yawateja. Koti chipas kawateja. Imay na tambing siyay ma. Jesus ya pimantanima. Santo mancho mayre mancho. Mana kam yamani. Jesus kami kuyawanki. O chayay tamay yawanki. Almayay tam kay panchanki. Chay mi happy pakamoy ki. Yaki yentu yawaten. Wanyoy moyo yawaten ka. Imay natahen panchasa. Jesus yay pimantarisa. O chasa paro namancho. Mana kam yamame. Jesus kami kuyawanki. O chayay tamay yawanki. Almayay tam kay panchanki. Chay mi happy pakamoy ki. Ya chay ko nampay siyawa. Kay payay neching kariwa. Imay natatariya. Jesus yay pimantarisa. Ya chaman chumapumancho. Mana kam yamani. Jesus kami kuyawanki. O chayay tamay yawanki.
an mayay kang kay panchan Jai mikati pakamuiki. Aleluya, gloria a Jesús. Hinayata Hawaii Kosong 139. Aleluya. Dios le kuyakok mikanki nispanchik. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Dios le kuyakok mikanki. Tai salva kok mikanki. Ya pa pampachay kuyaway chay na salvay kuway pakuchayay ta pampachay kuyaway chay na salvay kuway tay oy wako Reyay kuya kumikanki Yaki punchaw pipa Hamya konsuela Way kalkoyay kachiway Yaki punchaw pipa Hamya konsuela Way aukayay kachiway Dios yay ko'y kumikangki Tay pusa kumikangki Milyay supay manta Yokti kachiyaway Kampak kay kuway Milyay supay manta Yokti kachiyaway Kampak kay kuway Yay hampi ko kumikangki Reyay yang posong hongkanki Yapananay nita Samay kachilya Way hampi ko'y kuyaway Yapananay nita Samay kachilya Way hampi ko'y kuyaway. Aleluya. Bendito Dios. Yo ne chimang kachung hatong honra y gloria kay sama precioso taking manta nyo hawang kay kamayam. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Sari ko son choke panigo na gloria al Señor. Taita Dios te alaba su hogue pani, gloria al Señor. Bendito Dios, porque para acá y picachcan, gloria al Señor, aleluya. Hasta el hermano Chico Humberto, gloria al Señor, coloconaban, pasa y camunampa, gloria al Señor. Taki gozo hogue pani, gloria al Señor. Que Dios taita, mi alamanta pa más miski, aukaya takoa, tuya wangri mariwa. Que Dios taita, mi alamanta pa más miski, aukaya takoa, tuya wangri mariwa. Kay pachapi kang hore. Kang kore kore he chaga
pachaga tuponga Kaya kira manama Haukaya etakoa Koya wangri mariwa Pachaga tuponga Kaya kira manama Haukaya etakoa Koya wangri mariwa Pachapi kang kore kore ke Pechaga Dios taitai Dios me toconga Kai pachapi kang kore kore ke Pechaga Dios taitai Dios me toconga Kai kira Dios taitai Mi mata pa magniske Haukaya etakoa Koya wangri mariwa Kira Dios taita Mi manta pa magniske Haukaya etakoa Koya wangri mariwa Kai pachapi kang kore kore ke Echaga Dios taita Yo me toconga Kai pachapi kang kore kore ke Echaga Dios taita Yo me toconga. Gloria al Señor, aleluya. Chayna hermanonchi, gloria al Señor Humberto. Aleluya, Dios taitanchik, wajipanikuna, zapakamata saminchasunkichik, rimagoykuni chaynallataq michiwaqninchik, Dios pasiervan, Esther Castillo Galindo, wajipaniykuna, wajipaninchikuna, hawamuwaqninchikunata, uyarimuqkunata, wajipanikuna, rimagoykunchik, Señorninchik Jesucristo pasutimpi. Kusisqam tarikunchik wajipaniykuna, aleluya, kay punchawpi ñuqanchik yupaychachkanchik taytanchikta wajipaniykuna. Chaynallataq meruna masinchikuna wañuchkan wawqipaniyaykuna. Dios man josunchik graciasta huk punchawtawanraq wawqipaniykuna samachkanchik, samarichkanchik, respirachkanchik wawqipaniyaykuna. Kunallan punchaw pampamurqaniku kuñadaypa papayninta wawqipaniyaykuna. Restankichikmi kuñaday María Pacheco. Gloria a Dios. Tayta Dios man josun graciasta wawqipaniyaykuna ñuqanchik kawsachkanchik Diosta yupaychananchikpaq. Ari pay Dios taytawanmi pasakun wawqipaniykuna. Pai pascarga wawqinchik, amén. Yupaychasun taytanchikman, aleluya. Ujari makikita wawqipanayin. Yupaychay, tukuy sunquwan, tukuy almawan, almaykiwan wawqipani. Oh, aleluya ni. Uyarikuchun, amayamunaychu, sagra simikita, sirarunanta wawqipani. Ikamayasey. Gloria Jesucristo kang mangkachung gloria ni yupaychay kim Señor yay. Aleluya, aleluya. Gracias Jesús. Chuya espíritu amoy kay sungkoy man. Chuya espíritu amoy kay alma y man. Chuya espíritu amoy kay sungkoy man. Chuya espíritu amoy kay sungkoy man. Yakta masiman Hilhay kya panay pa Ayuy kunaman Hilhay kya panay pa Chuya espíritu amoy kay sungkoy man. Ni Chuya espíritu amoy kay vida y man. Chuya espíritu amoy. Aleluya, aleluya. Chuya espíritu amoy vida y kuman.
Chuya Espiritu hamoy kausay kuman. Chuya Espiritu hamoy sungkoy kuman. Yakta masima. Ats kamuanyos kanko. Yakta masin chikuna, runa masin chikuna. Junta chikusun Dios taitamanta. Junta chikusun Chuya Espiritua. Oh, aleluya. Yakta masima. Kihai kapanay pa. Ay nyuy kunaman. Kihai kapanay pa. Yakta masima. Kihai kapanay pa. Ayuy kunaman. Hang mantari manay pa. Santo. Chuya Espiritu, hamoy kay sungkoy man. Chuya Espiritu, hamoy kay vida man. Chuya Espiritu, hamoy kay sungkoy man. Chuya Espiritu, hamoy kay vida man. Chuya Espiritu, hamoy kay sungkoy man. Taki-taki. Hamoy kay sungkoy man. Chuya Espiritu, hamoy kay sungkoy man. Chuya Espiritu, hamoy kay man. Chuya Espiritu, hamoy kay sungkoy man. Chuya Espiritu, hamoy kay vida man. Aleluya. Ni aleluya, aleluya. Oyari kuchung. May chay pikas kay kipi yupay chay Dios tay tata. Yupay chay. Sinti Dios patininta. Aleluya. Hamurkani ati mas kakmi. Hamurkani hati mas kakmi. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang. Hamurkani hati mas kakmi. Hamurkani hati mas kakmi. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang. Hamurkani hati mas kakmi. Taki. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang. Hamurkani hati mas. Fuego, fuego. Nina. Aleluya. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang. Juntaway hati nikiwang. Juntaway hati nikiwang. Juntaway hati nikiwang. Dios taytayan. Ni. Juntaway hati nikiwang. Juntaway hati nikiwang. Dios taytayan. Hamurkani hati mas kakmi. Hamurkani hati mas kakmi. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang. Hamurkani. Gloria, gloria, aleluya. Taytay juntaway hati nikiwang. Taytay juntaway hati nikiwang.
Aleluya. Ni aleluya. Aleluya. Yupaychas kakachun sutiki Señor yay. Dios taitanchik samichawasun waj panikuna. Yukanchik wan wajinchik. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, y masumata ita Dios malaba y upaicho y pani, gloria al Señor. Chainaga, gloria al Señor, Lima Gonchi, gloria al Señor Michenichik, Esther Castillo, gloria al Señor. Gloria al Señor, Chainaga, y pani con la joicosaco especialta, gloria al Señor. Yo hay que pues caballero con la prepara que camoranico, gloria al Señor. Chainaga, gloria al Señor, pasa y camona camtaki, con chiva y pani, gloria al Señor. Bajamos caña, bajamos caña. Bajamos caña Dios patini, yaktang manya kopten monas cantar oranga. Bajamos caña Dios patini, bajamos caña, bajamos caña, bajamos caña Dios patini, yaktang manya kopten monas cantar oranga. Bajamos caña Dios patini, bajamos caña, bajamos caña, bajamos caña Dios patini, yaktang manya kopten monas cantar oranga. Bajamos caña Dios patini, yaktang manya kopten monas cantar oranga. Bajamos caña Dios patini. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Shenaga waqepani con la gloria al Señor. Tiaikuchi, gloria al Señor. Taki kusonchi, gloria al Señor. Kai especial, ta gloria al Señor. Himno, gloria al Señor. 154, gloria al Señor. Himno, gloria al Señor. Rima Payawanchi, gloria al Señor. Señor Nichi Jesucristo Cotimonang Manta, gloria al Señor. Chainaga Taki Koso Toko Yusongonchigo Wagipani, gloria al Señor. Bendito Dios. Yakare pagatini yang mangmin enti kilya manakan changkachu ya pachas kakuna wichimonga kana pachakuna koyorenga ya pachas kakuna wichimonga kana pachakuna koyorenga hinapting mi Dios pachoring Cristo kana pachamanta kamoy konga hucha sa paruna wakay konga huray kamos kantari ko'y kuspa hucha sa paruna wakay konga huray kamos kantari ko'y kuspa Señor allay mi activos nilawan kamachela angel konatan trompetan tawagay kachimonga churin ko nakatari kamonga trompetan tawagay kachimonga churin ko nakatari kamonga Dios pachore Cristo re marerga
chayancho aswan kaitallami manapipas kutimon aytaga ya chayancho aswan kaitallami kay mantaño kakutimusa Hau kaya'y minich kapting koponi Poyo niya pirikuri-kamosa Churiya'y ko natapusan ay pa Poyo niya pirikuri-kamosa Churiya'y ko natapusan ay pa Kung kay mantanyo kakutimusa Kau kaya'y minis kaking kupuni Poyo niya pirikuri-kamosa Churiya'y ko natapusan ay pa Poyo niya pirikuri-kamosa Churiya'y ko natapusan ay pa Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, gloria al Señor. Shaila, gloria al Señor. Hay que cosiconche, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria más somata y Dios me alaba, gloria al Señor. Shaila, gloria al Señor, ya cheramonia, gloria al Señor, plato importante, gloria al Señor. Taita Dios para palabra, gloria al Señor. Shaila, yo gapo, un privilegio, gloria al Señor. Taita Dios para sierva, vamos a dejar con gloria al Señor. Hay que repanir y maquiconchi, gloria al Señor. Gloria a Dios, amén, gloria al hermano Nilton, amén. Dios taitanchik, samin chasunkichik, ñaña yaikuna, amén, tura yaikuna, gloria a Dios, amén, gloria cachun Dios ninchikman, amén. Haikam rico kunkichik taiti wasimpi kusisja, amén. Ari kai yuninchikpa wasimpiga kusikunchik yumpaita ñaña yaikuna tura yaikuna, amén. Kai pandemia mana atimunchik chuchayamuita, pero kunang ñatahmi kai pirikukunchik, amén. Napaikuikichik yapaikichik, amén. Aleluya, especialmente jovencunata, caballerocuna, damacunata, visitacunata, amén. Y maina kusikone kai turinchik irineo papanwan, amén. Hermano Hinojosa, amén, gloria a Dios. Familia completa, amén, gloria al Señor. Chayamuchcanco, amén. Hermana Simona Espusuntin, Wawantin, Taita Dios Servichcancoña, Chaynam Cananchi. Ya pa ayuntin mi chayamunaikichik. Esposa, esposo, Wawantin Kam, chayamunaikichik, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Así que gloria al Señor, aleluya. Gloria al Napay conectarme o a redes sociales, amén. Gloria a Dios, aleluya. Chayachkanchik maikuna manchata, taita Dios miyachan, amén. Taita Dios miyachan, chayachkanchik kay Bolivia, Chile, amén. Taita Dios aminchacho en Cairuna simi yachtakunata, Argentina, amén. Paikunapas, aleluya. Takinchikunatapas, takichkankuñan paikunapas, amén. Yapayan mundupim kay takis hamkuna takis haikichikta, ñuga takis haita takichkanku, amén. Gloria a Dios. Hinas papas kikin taita Dios tam yupaichachkanku. Huklam Dios ninchik, aleluya, amén. Kay Perú yachtapis, napaikunchik apurima yachtata, Ayacucho yachtata, Huancavelica, Arequipa, amén. Cusco, aleluya. Taita Dios aminchacho yachta masinchikunata. Achkam kaypi hatikuachkanchik, aleluya, kairuna simipi, taita Dios pajeljan uyarikunampa. Y manerham taita Dios ninchik, reichik inas paikichik, kayjeljata uyakamuichik, ña tukupay tiempo piñam rikukunchik ñañaykuna. Cristonchikmi chayamunga, aleluya, ña imaicha, pero pronto chayamunga Cristonchik. Chaymi ñujanchik, fiel kananchik, chaymi ñujanchik, chuyanchananchik, vidanchikta, sonjonchikta, Cristunchikta listullaña, suyananchikpa, paiwan ripukunanchikpa, haykam ripukuita munankichik paiwan. Painerjamiki ñujaga pasasa kutimusajme. Amén. Paijaña, aleluya, alincharjuña, wasinchikunata, wakpatapi, amén, wakanak pachapi, kachkan ñuganchikpa especial, amén.
Chaymi kay doctrinata chaskikunanchik, Dios ninchikpa qillqanta chaskikunanchik. Kusisam ñuqapas rikukuni, hamkunata rikuykuspaykichik, jovenkunata, caballerokunata. Amén, gloria a Dios, aunque wakinkuna mana chayamunchu, mañakusunchik chay mana chayamuqkunamanta. Amén. Aleluya, mas Satanás mana allin engañachunchu. Kaypin paykuna salvasqa kara, Dios ninchikpa wasimpi. Kaypin paykuna vidantapas allincharqa. Amaya sahra mana allin engañachunchu. Amén. Ñuqanchikpas imaynam kaypi vidanchikta Tayta Dios, aleluya, allincharqa agradecikunanchik, wañunanchik patakama. Mana ñuqanchik, aleluya, chawpi ñampi quedaruchuanchu, mana ñañaykuna. Aman junjasunchu, maymanta Tayta Dios ujariwasqanchikta. Amén. Aman junjankichikchu hamkuna, especialmente, aleluya, runasime rimaqkuna. Maymantam Tayta apamuarjanchik urjumanta, urjumanta chaykamurjanchik, aleluya, wak San Pedro urjumanta, aleluya, quechuallapi, pero Tayta Dios chayaykachimurqa castellano rimaqkunata. Pero kaypi ñuqanchik kachkanchik. Ya pasarjoña, ya chunka, pichqay huatañachu pasaron, pero akinkuna, ya obreruña kachkanku, llam kachkankuña, aleluya, aleluya, imayna hermana Celia, amén. Maita esposoyki hermana Celia, amén. Esposoyki hamunayki, maña kunayki, maña kuptinchiqa Tayta Dios obranja, manachu maña kunchik, mana obranjachu. Kusikone matrimonio kunawan, siempre ñuqa matrimonio saludan hermano Javier, Vikiwan, amén, fiel, paikuna kachkanku, hermano Humberto, esposanwan, aleluya, hermano, aleluya, Saúl, esposanwan, amén, esposantinmi kausananchik, hukliam casado kunaja, imaynam hamana maña kunkichu esposoykipa, Tayta Dios pa voluntad nenga, esposaykipa, hukliam kankichik hamkuna, paymunan iskayniykichik hanaq pachaman chayanaykichikta, amén, gloria kachun taytanchikman. Aleluya, ñam Tayta Dios talabaykunchikña, gloria a Dios, kunan yunichipa qillqanta kichaykusunchik, amén. Yapallanchik, hinas papas, kunan napaykusaq, aleluya, amén, gloria a Dios, waka, Pinagua, Paucar del Sarasara, chaymanta hayakamun, o saludamuanchik, Alicia Flores, Tayta Dios aminchachun, sierva de Dios, Alicia Flores, amén. Inas papas napaykamuanchik, Ignacio Quispe haykam chaski konkichik, Daniel Cruz, René Mamani, Luisa Lagos, Tayta Dios aminchachun paykunata, Liliana Chilquillo, Mari Tilcacuri, Tayta Dios aminchachun, Albino Epifanio, Maruja Pérez, Maruja Porras, aleluya, haykam chaski kunchik, ñuqanchikpa saludanchik, Tayta Dios aminchachun, ñañanchikunata, turanchikunata, Tayta Dios me yachan y maina mana atimuncuchu chayamuyta, pero ñuqanchikpam hatun bendición, Tayta Dios pa wasim perikukunchik, hatun bendición. Kunanmi ñuqanchik, ñañaykuna, turaykuna, hawasunchik Bibliapi, kay imaynam ñuqanchik kachkanchik tukupay tiempopi. Amén. A veces nin mana cuintata hukunkichikchu o hukunchikchu, pero qillqata hawaykusunchik yachananchikpa. Asuan masta consagrakunanchikpa, Tayta Dios kuyananchikpa, hinaspa allinta takiananchikpa. Wak estabilidad nijajina, estable, allin takiaymi chay sutin, amén. Takiasun prueba hamuptin imañamuntimpas, ñuqanchiqa takiasunmi. Aleluya, imaraykun takiasun, vidanchiktam Cristunchik cambiaykun, manan jepaman kutichuanchu, millaymi jepaqa, yuyachkankichu jepa vidaykita. Yuyari jepa vidaykita. Hinaspayki agradecico y Tayta Dios ta maymanta Tayta Dios ujarisus haykita. Mana ñuqa junjanichu maymanta Tayta Dios ujariwasqanta. Hinaspa ñuqa Tayta Dios ta nini Taytay, gracias. Taytay, gracias apapunchaw nini. Aleluya, maraq vidaykan mankarqa mana Cristuta chaskita munaspay. Mundupi purispay Satanás wanchik imayna llakillaña puri mankara. Wañus hañapas kay mankarqa, pero Tayta Dios mi causayta huykuanchik. Aleluya, runa masinchikunaman, kay qillqata willakunanchikpaqpas. Mateo 24, gloria kachun taytanchikman, aleluya, gracias tanjone, aleluya, kay jovenkuna, aleluya, equipo de transmisión, producción, paykunam Tayta Dios sumaqta capacitaron, kay programa allin willakuy llaqtakunaman, nacionkunaman lluqsinanpaq. Kusikonin tukuy sunquyman, hinas papas,
Taita Dios man gracias tajoni hinaspa mañakuni vidaykichikpaj. Amén. Aleluya. Gracias diácono kunatapas. Aleluya. Rimaykukuni kunan. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 24. Mateo. Aleluya. Iskaichun katawayo. Araki. Ya uchukcharaki o patachi. Pichja. Mateo 24 del 5 al castellano penisa Joaquín kuna man entendinchu. Amén. Aleluya. Ñachu ñañaykuna turaykuna. Ale Nuevo Testamento piunkachkan diuninchik pajelejan. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias taytay. Amén. Ninmi kainata hawasunchik tukupay tiempo kunamanta. Ima pasakushan kunamanta. Amén. Yachananchikpa. Ninmi kaypi achkahmi ñuqapa sutiypi hamunjako. Hinaspa ninjako ñuqam Cristo kani. Nispanku. Hinaspanmi achkahta pantachinjako. Aleluya. Hinaspapas guerrakuna mantawan, guerrakuna kanan mantam uyarinkichik. Ichaja ama manchakunkichikchu. Chaykunaja pasakunan punim. Chaywampas manam uchukay punchauraqchu. Huk nacionwan peleanja. Huk munaychakuqmi, huk munaychakuqwan peleanja. Muchuypas, terremotokunapas, kaypi, chaypim kanja. Chaywampas, kaykunaga ñakariykunapa hallarinyanraqmi. Hinaptinmi ñakarinaykichikpaq entregasqa kaspa wañuchisqa kankichik. Ñujaraykum llapa runakuna chiqnikusunkichik. Chay tiempopiqa achka runakunam iñiyninkuta sajinjaku. Hinaspa hukninkunaman hukninkunata chiqninakuspa traicionakunjaku. Pantachikuq profetakunam achkallaña hatarinjaku. Hinaspam achkaqta engañanjaku. Tukuymana allin ruwaqkuna llumpayta mirarusqanraykum achkaqpa kuyakuyninpas chirirunja. Pipas tukupaykama takyaqmi ichaqa salvasqa kanja. Diospa munaychakunninmanta allin noticiam lliw kay pachapi willakusqa kanja. Chaynapi lliw runa yachananpaq hinaptinñam tukupayqa hamunqa. Taytay gracias. Hanman kachun taytallay. Aleluya kay saminchay. Hanmi kanki hatun Dios taytay. Aleluya kaypi wawaykikuna. Kay San Pablo Iglesiapi taytay jovenkuna. Damakuna, caballerukuna, matrimoniokuna, hamta kuyaspa uñunakuniko, gracias tan huikiko taytay, kay punku kichas haykimanta, wasiki kichas hakashanmanta, gracias taytallay. Yupay chaykikum taytay, yupay chaykikum Diosllay, mañakuykikutaqmi, aleluya mana chayamuqkunapaq, taytay kay tukupay tiempo kunapim, achkallaña palabrayki nisqaykipinapas, engañasqa kanjaku, amaya taytay, wishchuy llapa supay llapa manallinta, wishchuy taytay, salvay almakunata, lliw suyukunapi taytay wak Bolivia laupi, taytay wak Chile, Argentina, aleluya tukuy nacionkunapi, tukuy suyukunapi taytay, aleluya hinaspayki taytallay, salvay yapallan, aleluya wankabeli karuna simerimaqta, Apurimac, Ayacucho, aleluya salvay almakunata, salvay wak Arequipa laupi, Puno laupi, oh Jesús, aleluya, aleluya, gracias taytay, gracias, churi que Jesucristo pasó tempe, amén y amén. Amén tia chayku ñañallay turallay, amén. Aleluya hinaspaykim ham. Kay hellihata, aleluya sonjoykipi takiachinki. Sonjoykimanmi churanayki. Kay hellihaja, aleluya. Yumpay importante, amén. Imena quechuap importante. Cristianopa. Taita Dios hatikukunapa. Cristupi iñihkunapa.
Aleluya, wiñay kausayman yaykuqkunapaq ñuqanchikmi yaykuykunchik wiñay kawsayman Cristunchikmi yaykuykachiwanchik wiñay kawsayman ñañaykuna. Aleluya, Cristunchikmi hatun privilegiota huykuwanchik paymi ñuqanchikta waqaychawachkanchik paymi cerkaykuwanchik ama unquykunapas chayamunanchikpaq paymi llakipayawaspanchik mikuchiwanchik paymi ñañaykuna turaykuna kuyawanchik. Gloria kachun Tayta Diosman. Gloria a Jesús. Uyari kaita. Kay Mateo capítulo 24. Chaypi ñuqanchik hawasunchik imakuna pasakusanta. Kaypi nichkan principalmente, aleluya, falso. Amén. Yachachikuqkunamanta, falso profeta kunamanta rimachkan. Chaymanta ñuqanchik hawachiwanchik kaypi guerra kunamanta. Aleluya, rumores de guerra nisqankumanta. Hinas papas imaynam hamunqa terremoto. Amén. Terremoto kuna chayamunqa. Hinas papas imaynam runakuna chiqnikuwasun. A ver, aleluya. Waka kachkantaqmi achka nacionkunapa runa cristianokunata sipiqkuna chaykunatam hawasunchik. Amén. Aleluya. Hawaykusunchik chay falsos profetas. Kaypi nichkan huk profecía. Cristunchik kikinmi kaypi yachachirqa ñañaykuna. Achkaqmi ñuqapa sutiypi hamunqaku. Ñuqam Cristo kani nispa. Ale nispan hinaspam achkaqta pantachinqaku. Achkaqta manam pukullatachu. Achkaqta pantachinqaku. Falsos religiones, falsos pastores, falsos profetas. Amén. Rikuriramon inas papas ningakuraq ñuqam Cristo kani ñam chayaramunña chaykuna yaqachu yakay yaqa chunka wata qipachu ñuqa uyarini huk Cristos chayaramun kachkan Chilipi kachkan Colombiapi. Amén, gloria a Dios. Pero chaykunaqa yanqam profetakuna chay saqrapa atinninwan milagrukunatapas ruwachkanku cristianokuna pantachinanpaq. Amén. Hinas papaykunaqa manam purinkuchu Tayta Diospa qillqanpi chuya vidapi munasqanman hinam purinku. Chaymi ñuqanchik uyarinanchik kay Diosninchikpa nisqanta tukupay tiempopiqa kanqam engañukuna religionkuna kanja. Hinas papas nin uyarinkichikmi qamkuna guerramanta kachkanmi haykata qamkunapa kan. Aleluya, gloria a Dios. Televisión niykichik televisión, kachkanchu. Amén. Aleluya. Chaypi rikunkichik noticiata. Amén. Imaynam hamun. Imaynam kachkan guerrakuna. Amén. Aunque qipa tiempo kuna karqa más guerrakuna. Aleluya. Uñawpaq tiempo kunanga aswan paykuna huñunakuchkan. Amistachkanku. Chay guerrapi kaqkuna kunanga kuyanakuchkanku imapaqtaq peleasunchik. Mejor wasunchik ya huk nacionllata. Chaymi sutin castellanopa el nuevo orden mundial. Anticristupaq preparachkanku. Amén. Anticristupaq paykuna amistarunku enemigukuna hinaspa preparachkanku anticristo. Amén. Aleluya. Pero manaraq chayna kachkaptin kachkarqa guerra Estados Unidos. Aleluya. Chinawan Israel ima millayllaña karqa kaypipas estudiarqanchik. Amén. Escuelapi imaynam guerra karqa Chilewan, Ecuadorwan imayna chiqninaku y milla karqa. Pero kunanga paykuna, aleluya, que aswan hatun apu suyukuna paykuna rimanakuchkanku. Imapaqtaq peleasun, aswan ñuqanchik apuyasun, huklla gobiernawasun, anticristuta ruayta munachkanku. Amén. Entonces chaymi aleluya, ñuqanchikta yasichiwanchik cerca challañam kachkan Cristunchik kutimunan. Cerca challañam kay aleluya hamunham, gloria al Señor. Kay Mateo 24:6 nisqanpipas nichkanmi hamkuna uyarinkichikmi chay guerra kunata. Noticiakunapi ñuqanchik hawanchik. Amén, gloria al Señor. Imaynam kachkan problema kunapas nación kunapi. Ari paykuna preparachkanku huk runalla gobernananta mundo kunata, pero wakinkuna mana munanchu, wakinkuna kachkan piñasqa. Aleluya, kay tiempopi imaynam, aleluya, yumpayta miraron hucha. Gobernante kunapa, sabes imata ruachkanku. Aleluya, más taraj apakuchkanku acuerdopi hinaspan paykuna munan. Aleluya, kay imaynach castellanopi o quechuapi. Amén.
aleluya, leykunata huchkan, manas problemachu, aleluya, warmi pura kasarakuy, hari pura kasarakuy, wawakunapas munaspaqa uperachikuchunku, aleluya, chayqa manpipas obligan manchu, paykunam churakunku wawanchikunapa taytan hina, pero manam chaynachu. Sagraga manam kanmanchu wawanchikunapa taytan. Dios ninchikpa unanchasqanmi kanchik, wawanchikunapas tayta mamayuqmi ñañaykuna turaykuna. Millaykunatam ruwachkanku leykunatapas, amén. Aleluya. Entonces ñuqanchik mañakunanchik tayta Diosta. Aunque nin tayta Diospa qillqanpi kay profeciakunaqa cumple con Japón. Aleluya. Imatash kay runakuna rumi sunqu runakuna ruwanqaku, aleluya, kay mana umayuq hina llutanman apachkanku, llutanman mana munankuñachu allin runakuna kawsakunanta. Paykunaqa huchaman aysachkan, huchaman. Pero ñuqanchik kusikunchik imaynam Cristunchik apawanchik ñuqanchikma sapapunchaw shuya vidaman. Pero sagrañataq apachkan huchaman y chaymi sapapunchaw, aleluya, ñakarikuyqa mana allinqa pasakuchkan, qamkuna rikunkichikmi imayna wawakunatapas, aleluya, wañuchichkanku imaynam kay tiempopi tayta mamantapas chiqnikuspa wañuchichkanku, wawankunatapas tejuchkanku, huk runapas suaron huk doncella warmita jovenchata, hinaspa violaron, hinaspa aleluya nakaron, hinaspa wishchun, manañam kanñachu, aleluya, kay tiempopi wakin runakunapa, aleluya, yuyaynin, conciencian, manan kanñachu, manan tayta Diostapas kasukuyta munankuchu. Aleluya, sagrapa atiyninwan. Chaymi iglesia, ñuqanchikqa mañakunanchik, ñuqanchikqa sayarinanchik, orakunanchik, aleluya, kay lugarkunapi, aleluya, kan chayna millay mana allin, aleluya, Satanás, mana munanchu kay población, kay comunidadpi, aleluya, runakuna Cristo chaskinanta, hinaspanmi apan huchaman, jovenkunata, chaymi achkallaña delincuenciapi suwakunapas kaypi kachkan, aleluya, gloria a Dios, chaytam hamhawanayki, chaymi tukupay tiempo ñañaykuna turaykuna, mana allin, aleluya, gloria al nombre del Señor. Hinaspa kay falso profeta kunanin allinmi mataq pasanga, hina kachun chayna tayta Diosqa kuyawanchikmi, pero mana tayta Diosqa kuyan llaqtanta, imata munan tayta Dios chuya vidaman yaykunanta. Pero wakin kunanin imananqataq allinmi chay, allinmi ima fanático runakuna, imaynam kaykuna extremista runakuna, chaynam chiqnichikunchik ñuqanchik tayta Diospa qillqanta kasukuspa, aleluya, hina paykuna piñakuchunku imaynapas kachunku, pero ñuqanchikqa aleluya kasukusunmi Dios ninchikpa qillqanta, kasukusunmi ñañaykuna, gloria a Dios, aleluya, amén. Gloria kachun tayta Dios ninchikman, chaymi nin segunda de Timoteo, kichayku Dios ninchikpa qillqanta, amén. Kay segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 4, chaypipas apóstol Pablo, Timoteo tanerja, aleluya, yachanampa, jamja yachanaykim nerja, gloria al nombre del Señor, amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4, amén. Kainatanin. Ima kay claro un kaypi hamkuna rikun kichik, amén. Ñachu, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 4, ninmi. Chayamunham tiempukuna, chay tiempukunapim kachkanchik. Chayamunham tiempukuna, allin yachachikuykunata manaña chaskinankupa. Manaña munankuñachu, piñakunku, chiqnipa, amén, wishchupakunku. Paykunaqa achkallaña yachachikuqkunata huñurukuspankum aychankuman hina munas hallankutaña uyarinqaku aychanman munasqanman hina, pero ñuqanchikqa manam aychanchikman munasqanman hinachu uyarisun, sino tayta Diospa munasqanman hina, vidanchik chuyayananpaq, vidanchik tayta Diosman agradananpaq, aleluya, chayna kachkanmi, aleluya,
kairuna kuna munas hallanta ruachkanku aychanman nis hallanta engañachkanku aman ham engañachikunkichu kaypin kachkan Santo Espíritu paymi hamta salvasurjanki paymi hamta aleluya unquynikimantapas sanuyachisurjanki manam runachu chaymi Tayta Diosta alabana Tayta Diospa nishanta uyarikuna chaymi kay tiempokunapi kachkan kay runakuna achkallaña kachkanku aleluya aychankuman munas hallanta ruayta munachkan iglesiaman richkanku temploman richkanku pero hinalla huchapi hinalla aychampi manam chayna kawaqchu Tayta Diosmi aleluya hawachkasunki hinas papas Tayta Diosmi cuentapi apasunki vidaykimanta amén kay qillqata uyarikuspanchiqa aleluya entiendinam haykam entiendichkankichik entiendinaykichik chaymi nin kay verso 4 chaypi nin chihapkaq yachachikuykunamantam karunchakuruspanku tukuy richkaq cuentukunataña allinpa hapinqaku aleluya mana allintan chaskinqaku kay Diosninchikpa qillqanta paykuna wishchupakunqaku karunchakunqaku pero paykuna uyarinqa llutan runata llutan aleluya ima runatapas aychampi puriq runata utaq cuentukuna rimaqta layqata amén riqsinkichikmi layqata chay layqakunata uyarinqaku falso profetakunata pero allinpaq apanqaku nin pero manam entiendenqakuchu kay chuya qillqata qamqa entiendinaykim kay chuya qillqata ñañallay aleluya hina chaymi nirqa apóstol Pablo bien claro y claruta pim karqa apóstol Pablo Tayta Diospa akillasqan payqa karqa Tayta Diospa instrumento runakuna yachachinampa salvakunampa Tayta Diosmi nirqa manam ñuqa munanichu hukllapas chinkananta hina chaymi kamachiwanchik riychik rimaychik imaynataq paykuna entiendenqa mana pipas rimariptin qanmi rimarinayki qanmi aleluya willakunayki haykataq willakuchkankichik aleluya wakinkunam willakuchkanku aleluya pero mana munankuchu sujetakuyta mana munankuchu miembro de la iglesia kayta aychallampin puriyta munachkanku chaymi chay apostasía chaymi chay rebeldía chaymi chay mana Tayta Diospa autoridadkunaman sujetakuy munaq mana allin sunqu chaykunan predikachkanku engañachkanku yutanman apachkanku ñañanchikta chaymi mañakunanchik paykunapaq chaymi nin Cristunchikmi nirqa utaq mana ñawiyuq apanqa wakinta maymantaq rinqaku urmanqakupunim manam allinmanchu rinmanku urmanqaku pero ñuqanchikqa manam urmasunchu hatikuchkanchik Cristunchikta paytam ñuqanchik mañakuchkanchik paytam adorachkanchik yupaychachkanchik gloria kachun taytanchikman aleluya primera de Timoteo amén capítulo 4 chaypitaq nichkan kayna ve uyariykuychik ñuqanchik hawachkanchik kay tukupay tiempokunapi pasakusqanta amén entonces rikuchkanchik chihapuni chaykuna kachkan chihaptam chuya espirituqa willawanchik tukupay punchawkunapiqa wakinkunam iñiyninkumanta qhipanchakunqaku haykam kay runasimi ukupi quechua ukupi pasakunku allin kachkanku Tayta Diosta yupaychanku kusisqallaña aleluya paykuna Tayta Diospa hayllampi chaymanta chiriarun aymamantaq risaq kaykunaqa paykuna piensan ñuqanchik qullqirayku kaypi kasqanchikta apukayta munaspa mana ñuqanchikqa Tayta Diospa obrantam ruwayta munanchik almakuna salvakunanta munanchik Cristunchik kutimunanta munanchik paywan ripukunanchikpaq chuyayayta munanchik ñañaykuna hinaspapas mana munanchikchu sapallanchik ripukuyta llapallan quechua rimaqkunawan ripukuyta munanchik pero paykuna mana entiendinchu mana entiendin paykuna mana aleluya chaymi aleluya apóstol Pablo nichkan chihaptam chuya espirituqa willawanchik Tayta Espíritu Santo yachanmi runakuna imayna kawsasqanta amén tukupay punchawkunapiqa wakinkuna iñiyninkutam qhipanchakunqaku hinaspa engañupaq engañakuq uyariya engañakuq espiritutaña kasukunqaku nichkan palabrapi anotay chay 1 Timoteo capítulo 4 verso 1
engañaco espíritu taña caso con jaco ima nasjatak chay son junta rumia chispa taita Dios pa voluntad de manta aleluya wichicuspa jepanchacuspa chayme demonio yay coro hinaspa man alguien kunata ari chayna chiquines pa caso kuchkan gloria a Dios aleluya chayna nichkan miki demonio kunapa yachachico inin kunataña chaskichkankuña manaña munankuchu kayman hamuita imam chay tukupay tiempo imam chay aleluya chaymi ñujanchik yachananchik tukupay tiempo kunapi sasachakuy tiempo pim kachkanchik chaymi Biblia nin cuida kunanchiksi Satanasqa hasta aqllasqa kunatapas engañanja chaymi ñujanchik mañakunanchik chaymi ñujanchik asuykunanchik Tayta Diosman fiel kananchik wasinman Tayta Diospa obranta ñawpaqman churananchik ama churaychu primero aleluya aychaykiman rita aleluya munasqayki ruwayta televisión kuna aleluya imakunapich afanakunki ama chaypi tiempo ikita pierdicho tiempo ikita ganay oraciónpi taytay usayvidayta ni taytallay makiykipim kawsayta munani si chumana han makinpi kawsankichu kay demonio purichkan kay tiempo kunapi engaño demonio Biblia manta rimachkanku Biblia manta nas papas nin ya sumaqllatañas rimanjaku porque ninmi taqmi demonioqa churakunku demonio kikin pachakunku angelina miski simillaña haynasan inas papas hoykusunki ka propinayki ka holliji husqayki imaynan pierderqa Esaú hollejirayku mikuyrayku chaynam hampas almaykita pierderunki hollejirayku cargurayku utaqa negociorayku imaraykush pero pierderunki ama pierdichu aswan aleluya chayta wischu hinaspayki Cristuman asuykuy maypim Tayta Dios salvasuranki chayman hamuy maypim Tayta Dios warmiykitapas husurjanki aleluya imaynan pay wawaykitapas bendecirja kay wasipi wasimpi umayris haykiman aleluya pastorniykiwan chiqa pastorwan suteriqsillam chiqa pastorkunaqa kuyanmi almakunata chiqa pastorkunaqa aleluya esfuerzakun almakuna salvakunanpaq pero chay falso pastorkunaqa hasta disciplinapi kachkanku willakuchkanku inaspanku relajopi purichkan asikuypi purichkan mikuypi purichkan pero ñujanchikta gustawanchik espiritualmente wiñay chaymi ayunanchik chaymi vigilanchik chaymi mañakunchik aleluya Tayta Dios vidanchikta usananpaq ñañallay turallay alabay Diosninchikta manam yanqallachu ayunakunchik manam yanqallachu ñuqanchik vigilanchik batallam kachkan ñañaykuna yachanaykichikmi hamkuna batallam sapapuncho batallam aleluya chaymi Bibliapi nin Satanasqa kachkan chay león imaynam yarhaymanta hawachkan watijachkan imaynaraq kay warmi descuiduman yaykurunman mikurunaypaq kay demonio ukunman yaykurunanpaq sunqunman yaykuruspan sunqunman demonio yaykurusunki manañam Cristopi ham pensamiento kanmanchu ni obrampi sino aychapi yaw wakman rirusaq tusuramusaq kay suwarukusaq engañosa warmita pero millay vidayman yaykuchisunki Satanás chaymi ñujanchik aleluya hapipakunanchik Cristopi hapipakuy mamay papay hapipakuy Cristopi aleluya tukupay tiempopim kachkanchik sasachakuy tiempopi chaymi nichkantaqmi wakinkunapas aleluya kay Tayta Dios pa wasinmanta Tayta Dios pa llaqtan ukumantas lluqsinqa irikuchkanchik pikuna lluqsichkan imatan uyarichkan runata amén imata chiki aleluya Jun imatach engañan imapich engañachikunku pero imaynataq ñuqanchik engañachikuchwan si kaypi kachkan Cristunchik kaypi sintinchik presencianta kaypi payri mapayawanchik chay hatun hucham ñañaykuna turaykuna ama engañachikuychu allin willakuypaq Tayta Dios hamta aklasurjanki willakunaykipaq imata ruranayki ham wiñanayki qillqapi uyarikuspayki wasiykipipas kay predicacionta chaskikuspayki señalaspayki leenayki taytay entiende chiway oraciónpi sichu mana orakunkichu manam kanqachu aleluya hampa mana munankichu orakuyta aychapi puriqkunaqa sabes piwanmi mandachikun aychanwan
Pero espiritual harikuna, espiritual warmikuna, manda chikun espirituan. Espíritu sujetan aichata. Gloria a Dios. Chaypi ñuhanchik yachanchik, piwan mi kachkanchik. Aichawanchu, espirituanchu. Si chuham kachkanki espirituan, chay mi ham kaipi alabachkanki taita Dios ta. Aleluya, paiman kachun, gloria paiman kachun. Aleluya, chay mi ham chayaramunki, taita Dios pa voluntad nin luanaikita. Gloria, aleluya. Así que ñañaykuna imaynam claro y claruta taita Dios riba payawanchik. Verso 3 nin. Ñuhanchik kachkanchik 1 Timoteo tawapi 4. Verso 2 taneikosun. Iskay uya lluya runakunataña uyarinjako. Pita uyarinjako lluya runata. Iskay uya runatas uyarinjako. Yanhataq engañachikuaj. Chay runakunapaja concienciankupas jara yasjañan kachkan. Jara uyakuna. Manañan kanchu engañayta asikunku, engañanku asikunku. Aleluya, amén. Chayna runakunam harkanjaku. Imatamuninjaku ama kasarakunankupa. Aleluya. Hinas papas ama mikuchunchu, ama kuchita mikunachu, mam kasarakunachu, manam santa senata ruanachu, manam aleluya ayunuga kanmanchu, manam kanchu diezmo. Ale wakinkuna predikachkan chayta ñañaykuna. Yacharanki chichu, manam diezmanachu, manam aleluya yanjam chay. Yanjam ñam Cristo, aleluya. Aleluya pagaruña. Mana ñañaykuna. Bibliata mana rexinkuchu. Aleluya ayunuja Cristunchi kikinmi ayuna korja. Ayuna korja kay ministerio hallarinampa chawa tawa chunka tuta tawa chunka puncho. En español yapayan profeta kuna apóstol Pablo, Elías, Isaías. Yapachayan karja oración manyaiko. Yachara paikuna guerrawan satanaswan kasjanta. Mana hamre sinkichu. Pero aleluya kachkan achka demonio kuna. Pero kachkantahme Santo Espíritu. Kachkantahme ñugan chikuan paita kuyaptinchiga paimi harkawasun. Aleluya amayay como ananchikpaj ñañaykuna turaykuna. Gloria a Dios, aleluya. Chaynaja manam pantasunchu. Mana hayka malabankichik taita Dios. Aleluya. Chayna runakunas, aleluya. Yutang marunakunata panja. Dios me liu, ninjako, Dios me liu, miku ikunataga unancharja. Paiman agradecikuspa mikunanchik. Chaymi iñikunaga chihab kahta yachashan chikraiko y matapas mikukunanchik. Amén. Mikunanchik mi juita y chamanachu mikusun. Juiga miski miki, amén. Kuchipas miski. Aleluya. Walpapas, aleluya. Carneropas. Pero aquí no ama mi cuicho, chayga hucham, ama kainaicho, ama aleluya, yutan kunata, amam dismanacho, piwanta chay dismo kuno obra avanza, may pinkanga Betel televisión, may manta mamon Betel televisión, hay katariko con kichik Betel televisión, amén, chay pillam kan una kunapas, chay pikan aleluya, amén, costo fuerte. Betel televisión, Betel radio. Chay piñugan chipa kanchik tuta llamanta, aleluya. Diezmo kunawan, ofrenda kunawan. Gobierno mucho juazo ñugan chikta. Imaynata ñugan chik kay kunata ñugan chik kay equipo de transmisión, kay pikachkan, aleluya, kay microcona, kay luzcona, imaynata kanman. Chay ninku paykuna amadi piwan pitaq paganman, hamchu pagawa. Ñuga pas mati manchu. Llapa chayanchik paganchik, llapa chayanchik ñuganchu ñunaykuspa kay obrata ñawpajman apanchik. Chayna miki nerja Cristunchik, amén, apamunaykichik alfoliman, amén, dismuyga mana moruna pachu ñuhapam nerja. Chaymi pay juanchik llamkayta, juanchik imatapas, pero dismuga mana ñuganchik pachu. Wakinmi, si ham gana kunk iskay pachakta, iskay chunka mana hampachu, taita Dios pa. Chayta yachanaiki. Pero aquí en Cora, mana cancho diezmo, mana. Aleluya. Pero sabes, imaninko, primicia yamkannin, primicia. Y matas primicia. Pastor pahme, primicia. Kay predicas pahme, primicia. Diezmo jamana, primicia tahuay, nespa cobranco.
Amén. Llaqtakunapi. A ver, haykataq makayki, are ñuqapa primiciata huay ñuqapaq. Mas huira kaqta. Ubi haykitapas huay. Hamaypitas trabajanki primicia ñuqapaq. Kikinpaq mañakunku. Hinaspa paykuna mana predicankuchu. Diezmo manta, Tayta Diospaq ni ofrenda manta. Llullakunachu icha manachu. Llullakuna ñañaykuna. Chaykunatam chaymi hamleynayki Bibliata. Amén. Chaykunam tukupay tiempo. Engañakuq runakuna. Engañakuq. Aleluya. Millayta runati paykunañataq engañachikun. Imanasqa mana sonqonpiña Cristo kaptin. Amén. Hinaspapas ninmi kanga. Aleluya. Imaninmi rumores de guerra. Amén. Aleluya. Chaypi kachkan Mateo 24 verso 6. Ñamrimaranchik ñaw. Kangataqmi guerra kunapas. Amén. Gloria al Señor. Pero chaymantan guerra kuna kaptin hamun yarjaykuna. Millaykuna. Pero kunan tiempo pasamurun imam. Kay COVID-19. Kay pandemia kuna runakuna ñakarichkan yumpayta. Kuna chayanmi amén. Wañuchkanku achkallaña wañuykuchkanku. Achkallaña wañuchkanku. Chaytam hamhawanayki. Hinaspayki ama engañakuychu. Cristoman asuykuy. Tayta Dios mi hamta. Aleluya. Ujarisunki. Amén. Hinaspapas imaninmi hambres y terremotos. Lucas 21. Amén. Kichay yuninchikpa hellejanta. Lucas 21 verso 11. Ninkainata. Amén. Tukuy hinastimpim hatun terremotukuna muchuykuna hinaspa unquykuna kanja. Tukuy hinastimpi. Tukuy laupi ñañaykuna terremotukuna. Kay año 70 chaypi encarga terremoto Perú suyupi acharankichikchu. Chasqa millay terremotukuna. Acharankichikchu kay yaga pichqawata carga terremoto Japón, China, Estados Unidos, tukuy laupi. Carga terremoto Chile. Uyarirankichikmi aw. Hanimpa yahamun tumpalla yaga piscope aw terremoto. Pero chay pisco manta más tarajmi carga año 70 terremoto. Terrible. Pero chay terremoto kunapas cumplir cuña. Amén. Quizás hamon hauk terremoto. Amén. Ima pero terremoto hamon kay unjo y kunañam hamuchka. Wañuchichkan runa kunata. Amén. Hayka malabankichik Tayta Dios ninchikta. Aleluya. Entonces, Tayta Dios cumple cuña. Tukuhinas timple hatun terremoto kunakan. Mucho ikuhinas unjo y kunapas. Tukuhinas timple. Si lo pipas manchakuypa hatun señal kunam kanja. Señal kuna hanimpam amén waka korakora laupe. Aleluya waklao ya costa hinan lucanas chay ukupe mana ancha paracho. Pero kay febrero laupis aleluya. Hermano Luis para llaqtapi chay mana ancha paracho. ¿Sabes iman pasarusqa? Aleluya. Las 4 de la tarde chaynas aleluya chayamusqa hanaq pachamanta kay alebola sin hatun rumikuna hina sa hamkuna rikun chikchi parata chikchiqa uchuk chayamiki pero chay carga hatunsi kalaminakunapas sa hinaptinsi mayukuna tukuy laumanta penaptinsi kayna hasahina quedaron llaqtapi yuraq lasta. Amén. Pero chay mana nunca pasar hacho. Ñuqanini chay señal. Ñuqanini llaqtakunas wajayta halla wajasqaku. Fin del mundo chukay imam kay. Amén. Wasinsa chay chakrampas. Lastaron lliw. Malograron. Porque chaykunam idólatra. Mamachanku charkason por kayna. Pero amorun chay lasta. Amén. Iman chay señal del cielo. Señal kuna. Amén. Wakin kuna rikun kupas imay rikus hako arco iris, rikus hako ñam aleluya kayanak pachakunapi Tayta Dios señal kunata ni muchka hawachichkanku runa kunaman. Yachanan kupak Tayta Dios hawamuchkan kachkan makimpim kay imakunapas. Amén. Imapahmi chay lasta kunhamurqa runa kuna Tayta Dios hayakunampaq. Dios Tayta llay misericordia nispansi aleluya paykuna mañakusqaku tukuy llaqtapi. Amén.
Paikunanin causa Dios ninchik chiki piñas hakachkan hawanku. Amén. Kait aparachimuanchik. Yaga kimsa punchau se chulus chay hasachu lasta. Amén. Mana nunca pasacho. Nunca. Primera vez. Chay mi señal kuna. Último tiempo pi. Kay unjoy kuna pa señal ñañay kuna. Kay tukupay tiempo pi. Y charuna kuna. Aleluya. Taita Dios tamaña con manco. Achkatatahmi taita Dios salvachkan kaywan ñañay kuna. Salvachkanmi ñañay kuna kay unjoywan. Chay paykuna ñakaris hampu hayakuchkanku taytay salvaykuay ari uyarikurhanin palabraykita mana kasukuranichu taytay salvaykuay Jesucristo hamllapiña mapipikos manaña mamacha tayta chapichu salvaykuay tayta Dios salvaykun su teresilla hamrinki aleluya chay ataúd chay nishaman hawaykunki uyachanta kusisqa. Pero millay uyakuna mana Cristo kuna Satanás. Amén. Pero achkatahmi taita Dios anu yarachimpas. Yaki payakuyniwan ñañaykun hatunmi Dios ninchik. Hatunmi taytanchik. Aleluya, chaymi ham yupaychanayki. Chaymi ham mana hipaman kutinaykichu. Chaymi ham rimapayanayki runa masiykita ñañaykuna. Y chayutanman richkan runa masiyki. Riqsisqayki harikuna warmikuna ni kutimuy tayta Dios pallaqtanman. Kutimuy ñanninman. Kutimuy imatam tarinki chaypi. Nispayki rimapayananchik yaki payananchikmi. Aleluya, payman kachun gloria. Amén, gloria a Dios. Kay tukupay tiempo pim kachkanchik. Gloria kachun taytanchik man. Ñuqa hamkuna pasuyarir hankichik imaynam pastoranchik Rita Vázquez, Puerto Rico la manta. Chaypi pasamos un tsunami. Chay Puerto Rico llaqta karqa cuna de misioneros. Chaymanta lluqsiq misionero kuna, pero chaymanta apostasía yaykuramun. Imata apostasía chay runakuna inimigun kanan tayta Dios pa obrampi. Paykuna ñataje lay hawan ñakachkan, brujuwan ñakachkan. Tayta Dios piñarukun, hinaspam amurun chay wayras fuerte apasja. Chay planta kunata, amén. Aleluya, chay sacha kunata pas, sachan manta, ukumanta pacha, hinaspansi, edibichu kunapas, amén. Pampaman, canchu yaku, canchu luz, sasachaco y sasayaga, ukuata. Chay señal, tayta Dios me piñaco. Ñuqanchik yachananchik chay kunata. Chay mañakunanchik, kay Perú llaqtanchikman, ale ama chaykuna munanpaq, Cristunchikña kutimuchun. Cristunchikta ñuqanchik munanchik kutimunanta, ñañaykuna. Amén. Aleluya. Ham yacharankichu. Wawaykita ni notichakunata, a ver, cierto chukarqa terremotokuna, cierto chukarqa Chinapi, karqa Estados Unidos, México, tukuylawpi. Mampipa salvakurachu, terremotokuna, tukuylawpi karqa terremotokuna. Señal, profecía, cumplirukun. Kunan imatam suyachkanchik, Cristunchik kutimunanta ripukunanchikpaq, hinaspa kay orden mundial, Satanás el anticristo, kay pachata, aleluya, gobernanampa. Kunan paykuna chay altos funcionarios, altos presidentikuna, huñuna kuchkaña, pakaspalla, kay summa yuna kuchkanku, kay taruasun waqna taruasun llapallanchik, kuska, huk sunqulla, chayna urwasun, manejachun kay pachata, pero hukllawan kanga gobernawaq ninchik. Tayta Dios man kachun gloria ñañallay. Amén. Hinas papas imam kachkan kay tiempo kunapi, chiqnikuy. La maldad ha aumentado. Rikuchkankichu chiqnikuyta, chiqnikuyta. Aleluya. Hinas papas ñañallaykuna persecución política. Amén. Hasta chay política ukupipas. Rikuchkankichik imaynan presidentchikunapas cárcelpi. Huk. Chiqninakunku. Kay ñuqam kayna piensani, wakna piensani. Pero llumpay chiqninakuy. Amén. Pero Cristo piqa manam chiqninakuy kanchu. Kay piqa kuyanakunchik. Cristo kuyawanchik. Paypa chuya espíritu vidanchikpi. Hinaptinmi kuyakuyhamun sunqunchikman. Amén. Kuyakuyhamun. Manam kaypi pipas atarinmanchu. Kaypi kasun kayna. Dividikusun. Ama juntakusunchu kay kapitanwan. Manam chaykanchu. Kuskam llamkanchik tayta Diospa. Kuskam. Chaymi diferente tayta Diospa iglesia. Mana mundo hinachu. Chaykunatam ham yachanayki.
Hinas papas kachkan persecución religiosa nishan. Wak Pakistán, wak Nigeria, chay kunapa. Amén, iman sutin kay, hay un grupo islámico, ¿no? Chay islam, chay runa kunata mana piensan que chupaigunina sipinko. Amén, cristiano kunata peor, kanya ikunko templo kunatapas. Wakaru yahta kunapi, nación kunapi, suyo kunapi. Pero ñuhanchi kaypi hawkallaraj kachkanchi. Amén. Chay mi suyachkanchi Cristo chikta. Manañam munanchikchu chay persecución kunata. Sino ñam ñuhanchik persecución ta pasarunchik ña ayllunchikwan kay mundupi runa masinchikunapas wahachiwanchik. Amén wawanchikunapas wakin ancianakunam ñuhata ni wawaymi chikniwan Cristo manhamus haymanta pacha chiknikuwan mana mikuchiwanchu que waway chay imata kay tukupay tiempopi chiknikuy. Amén. Chay mi huk señal ñañaykuna turaykuna. Chay mantam kan huk apostasía. Aleluya. Apostasía imata allin kachkaspam jepakunga Cristo manta. Jepakunga amiguiki cristiana. Amén. Hija espiritual, hijo espiritual. Munanicho. Eso es apostasía. Chay pinichkan. Aleluya. Mateo 24. Amén, estaban leí amajunjana equipa. Amén. Y mata apostasía. Amén. Allin kachkaspam. Amén. Aleluya. Manamunan hachu. Amén. Jesús ñatagme nerja. Verso 4, 24. Allin taya cuida kuichik. Yangatag pipas pantatisunkichik man. Cuida kuichik papay, mamay. Yangatag pipas pantachisunkiman. Pantachisunki. Yangham chay. Movimiento misionero. Chay kunaga suakunam. Chay kunaga legalistam. Chay kunaga mam almata kuyanchu. Chay kunaga iskaykaman bautizasunki. Chay kunaga hollrikitam kitasunki. Chay kunaga mam kuyakuynin kanchu. Pay kunaga hacha, machete, chayna. Pero manan chaynachu. Kuyakuspam yachachinchik allinta. Ari sumajallata ari huchapakuy chayqa mana kuyakuymi. Huchapakuspaqa maytamrinqa infiernoman. Pero si chu allinta yachachisun, entonces fuerte kaspapas wanakunjamiki runakuna. Pero chaykunaqa manan chaynata churiman. Yanham chaymi apóstatas. Allin kachkaspa qipare. Amén. Tayta Diosta qipanchakun. Dios ninchikta. Iglesiantapas hinaspa enemigo. Brimanja llutan llataña. Amén. Pastor kunamanta. Arimanja, iglesia manta, kay obra manta, chay miñuhanchi Cristuta hawananchi, amaña hawasunchu imatapas, aleluya, hami sonjoikita nanachinki, sonjoikita malogranki, pero si chu ham maña kunki taita Diosta, ham aleluya taita Diosta ninki papay guardawa y sonjoita, ham yapagmi sonjoi, obraikipagmi sonjoi, chuya vida man miñuha yaikusa, taita Dios me yaik, aleluya, yana pasonki, haikam alabankichi. Aleluya, amén. Chay miñayaykuna, aleluya, ñuhanchiga, gloria a Dios, amén. Verso 12, Mateo 24, tukuymana allin ruaykuna yumpaita mirarus hanraykun, achkaqpaq kuyakuyninpas chirirunqa. Mana allinkuna hamunqa, mana chay chiqnikuykuna, chay hasta chay fiel kunapas engañachikun. Yangachu sinam kay pasakosaq mismo. Pero manam chaynanaykichu. Batallananchikmi. Taita Dios pa gloriampa. Batallananchik. Vidanchik taita Dios salvanampa. Gloria kachun. Amén. Imaynam kay chiqnikuykuna. Imaynam kay manallinkuna. Ñam niraykichikña falsos profetas. Amén. Amén. Runakuna engañaku. Aleluya. Yapayan mundupi kayqa ñañaykuna. Yapayan mundupi. Amén. Manam lima yapichu tukuylawpi kunan tiempo falsos profetas. Pitaq ujarinun chay falso profeta kunata Satanás. Achka religión kunata Satanás. Hinas papas nirun runa kunata allinmi. Si chu hamrich kanki movimiento man allinmi. Si chu hamrich kanki Dios es amor allinmi. Hamrich kanki Satanás man allinmi. Religión allinmi. Mama chaman taida chaman allinmi. Mayma pasari yari. Amén. Pero manam chaynacho. Ima liu jepativo ñawpas tiempo kunane. Liu ñanga rumaman mi apan. Yapan mi rumaman. Pero man rumamancho. Ñuganchi garinanchi Cristo man.
Cristo manmi. Aleluya. Chayananchik ñañaykuna. Amén. Manarajpas Cristunchik hamuchkaptinmi ñañaykuna kay sasachakuykuna hamunqa ñuqanchikpaq. Chaymi ñuqanchik valiente kananchik, fuerte kananchik, pero pukullañan faltachkan. Amam ham chiriankichu, amam ham upallalla kankichu, rimanayki. Sichu ham ña salvuña kanki, rimanayki. Aleluya, ama pierdichu que atun bendición. Tayta Dios haya surjanki, aleluya mapa. Yang haya tiyakunaykipa, mana. Testimonio iki aswan atin sumah kanampa, hinaspa, aleluya runa masiki yachachun Cristo, causa de Jesús haykita. Amén. Haykam alaban kichik Tayta Dios. Amén. Ñamrimarun chikña, imaynaruna kuna. Aleluya, man allinllata, mana maykunaga, ni kangachu conciencia ni manchakuy. Pitapa sa se preparen. Kaypi kachkan pikunan chaykuna, pistaku runakunachu, amén. Ima satanistas, pero kachkan huk runakuna. Julijita huykunki, sipimu iwak runata, sipirpanga, mana manchakuyniyo, rumisunjo, sicario, ahí está. Sicario kuna achkallaña. Chignin hakurunata, sipisun makrunam, tropiezo, sipisun. O wischusun yaunkaimanta, kainasun. Maldad del hombre. Milla iruna kuna. Mana canchu Cristo manchaco y no hay temor de Dios. Pero ñuhanchik pega mana chayna kan manchu. O anchikunapas, Tayta Dios tam hatikunan. Chay maña kunaiki, chay kusikuy wawaiki kachkan kaiñampi kusikuy. Mana ñampaykan hachu sicario, mana chigni kusunkipachu. Impío wawakuna chignikun hasta maman kachkan unjuskan. Ay, bajo kuan chaynanin. Pero cristiano kunaga mamanta kuyan, taytanta kuyan. Amén. Imallinmi Cristo hatikuy. Imallinmi pay sirvikuy ñañallay turallay. Gloria kachun taytanchikman. Amén. Aleluya. Chaymi ñañaykuna. Aleluya. Amén. Marcos capítulo 16. Amén. Chaypi hawason imaynam runakunapa kuyakuynin chinkarun. Amén. Aleluya. Chinkarun kuyakuynin ñañallay. Amaya kuyakuyninchik chinkas yunchu. Marcos 16. Amén. Yapaykichik ñachu. Hawachichkaykichik Bibliata yachanaykichikpa. Aleluya. Marcos 16, 15. Gloria kachun Dios ninchikman. Imanerham Dios ninchik, Cristonchik. Aleluya. Chaymi paykunata Jesús nerja. Tukuy hinastinman rispaykichik. Bullakamuychik kay evangeliuta. Llapallan runakunaman. Llapallan runakunaman. Kay necesariamente ñañaykuna runakuna yachanan. Kay tukupay tiempo manta. Kay tiempo kay último tiempo. Chayta mullanayki. Haway kayta, haway wakta. Manam chayna chukara huk tiempo kunapi. Kunan tiempo kunapi kayna manalin más taraj. Imarasham kay sahra más taraj. Piña kuywan, rabianwan. Aleluyanchikta. Aleluya. Wañuchita munawachkanchik. Uchaman apayta munawachkanchik. Paypa tiempo mi chayamuchkanña. Watasham kanga. Hinaspam ukuman wishchusqa kanga. Kikin Cristunchikmi watanja. Aleluya. Manaruna kuna engañanampa. Hamunhaña miki huk tiempo, milenio tiempo sutichayo, Cristunchik ay pachapi gobernanja. Ñuhanchikwan, fiel kaptinchiga, ñuhanchikwan. Haykam kusikunkichik. Chay noticia kunatan, ham yachanayki ñañallay. Aleluya, amén. Willakunanchikmi ñañallay, willakunanchikmi. Aleluya. Aleluya, amén. Hamkunam yachachkankichik imaynam iglesia primitiva hallarirja, amén. Aleluya, kichayku tukunanchik pagna. Hechos capítulo 5, amén. Aleluya, tukusunñam kay palabra, amén. Aleluya, verso 8. Ninmi kainata, amén. Aleluya. Hechos 5, verso 8. Aleluya. Kaypin carga, gloria al Señor, yumpay avivamiento. Kaypin kachkan paykuna huñunakurqa hinaspa
Hechos 5, 42. Amén. Ninmi. Mana samaykuspankum templo pipas, wasikuna pipas, sapapunchaw, Jesucristo manta willakuspa, yachachiko, yachachinakuhku. Mana samaykuspanku. Maypi yachachinakuhku, templopi, wasikunapi, kaipi, tukuilaupi, chayna paikuna karjaku fuerte. Amén. Taita Dios pamakimpi. Si chumana ham yachachinkichu, débil kanki. Mana kanki aburrido. Si chuham yachachinki, alma kunapas ham agradeci kusunki, hampas fuerte kanki. Taita Dios hamwan kanja. Aleluya. Chaymi ham yachachinaiki. Aleluya. Paikunata nerjaku, ama predicaichichu. Mamunani kuchu, Cristo manta predicanaiki chikta nerja autoridad kuna. Pero paikunaga mana kasurachu autoridad kunata. Ñuqaqa yachachinaymi, Cristo niwarqa rinayki, ñuqa hanwan casa, ama manchakuychu pitapas, rimapayay, chayna ñuqanchiktapas niwanchik, hinallam rimapayanayki, pita manchakunki, mana manchakunanchikchu ñañaykuna turaykuna, haykan manchakuchkankichik, poder en Jesús, ama manchakusunchu ñañallay, gloria a Jesús, amén, pipas. Aleluya, piñacunga, hina piñacucho. A ello y quicho pich, pero hina piñacucho, pero taita Dios cusicuchon hanwan. Chaymi taita Dios munan kai evangelio. Amén. Otra profecía. Kai evangelio tukuilauman rinja. Chay pikachkan Mateo 24. Leerán chikmi, amén. Gloria a Jesús. Verso 14. Dios pamona echa con nintam. Alguien noticia. Allin willakui, liu kai pachapi willasja kanja, tukupay tiempopi. Chaynapi liu runakuna yachanampa, hinaptiñam kai liu tukunja, amén. Pero kunan tiempo ñañaykuna, evangelio avanzaron. Tukuy kai redes sociales ukumant, hasta quechua pipas avanzachkanchik. Achka yachachkanku. Yachtakuna pipas predicachkanku. Aleluya. Ñam kachkan kay pichawata jepa manam karhachu allin evangelio. Hayka wata tajpach Pastor Rodolfo kay kachkan yaga kimsa chun casi estaba chunka menos de 38 años chayna. Amén. Pero chay jepa karja iglesia kuna. Amén. Iglesia kuna karja templo kuna, pero a veces wichara yachka. Ñuqa yachkani, ñuqa maskajkani, consejeriata, templo kuna tukajkani, mana pipa lluqsimuchu. Wichkasqa, domingo chayam. Pero amorun kay Pastor Rodolfo, hinas pañatajpay, kichampunkuta, consejería sapapuncho, palabra de Dios, líder kuna, tukuylaupi. Amén. Imaynam kay pipas ñuqanchik, obrero kunata ujarichkanchik, llaqta kunapa kay palabra predicanampa. Chaynam kasun, hampas manam chayllapichu kidarua. Taita Dios mi ujarizunki. Chaymi taita Dios pa voluntad en ñañallay turallay. Mana wañunkichu hinakajlla mana. Aleluya ninayki taitay imata munanki ñuhawan. Munas haykita ruwasaq papay. Jubin yara. Ancianukuni mataruanga. Mañakunan jubinkunapaq. Jubinkuna lluqsinan jóvenes matrimonios. Amén. Aleluya. Uyarichkankichikchu ñañaykuna. Hayka munankichik almakuna salvakunanta. Mañakuychik wawaykichik kay palabra predicanampa. Aleluya. Obraman rispan hatun. Aleluya. Imagina ñaga predicar hanchik de las recompensas. Aleluya. Canjas. Aleluya. Allinta ruaptinchik. Taita Dios pa allinta obranta ruaptinchik canjam galardones ninmi. Aleluya. Galardones. Aleluya. Kay generación. Amén. Kay generación necesitan gelleja, taita Dios pa gelleja. Pitagrenja, han mirenaiki. Amén. Hucha zapacuna, mana cuenta tajoconchu. Huchaman yaikus janta, mainaya, tomaconco, hucha paconco, mana cancho conciencia. Pero si chuchuy espíritu, tu caiconga son junta, penjariconga vidanguan, y naspa kai vidaiga mana lincho. Pero imagínate chaita tarizon, hamrima payaptiki. Ham chuy espirituan junta kuptiki ñañallay. Ham kachkanki ali chay ukup Facebook chay ukupi kechuapi uyari kuchkanki y manas ham chay pitiaylla tiachkanki.
Imantataq ninki Cristunchikta o Dios ninchikta juiciuman apawaptinchik. Imanas hamunarankichu, karhanki tropiezo, hamta salvarjayki, pero ham hinakaqlla tiyachkanki, chiknikusparaq apostata hina, manan apostatawan yaykuaqchu, huanakuy huchaykita, hinaspa kutimuy Tayta Diospa wasinman, kutiri Cristuman, wanakuy huchaykimanta, aleluya, Cristunchiqa kuyasunkim, hamtapas kuyasunki ñañallay turallay, mana ñuqanchiqa broma pichu kachkanchik, ñuqanchiqa Tayta Diospa kamachikuyninta cumplichkanchik, ñuqa cumplichkani chayta. Aleluya, man ñuqaqa pitapas obligawanchu ñuqa kaypi kunan horas predikanaypa. Mana. Quizás aleluya kay Perú enterope aleluya quechuapi ñuqalla kay predikachkani. Amén, pero Tayta Dios man kachun gloria. Manan pipas obligawanchu, pero Tayta Dios miniwan deber ni ñuqapa. Imapa hamkuna salvakunaykichikpa, kallpatapikunaykichikpa, kay qillqata liyinaykichikpa, Santo Espirituwan juntachikunaykichikpa, sagrata sarunaykichikpa, aychaykichikta sarunaykichikpa, Santo Espíritu vidaykipi mandananpaq ñañallay turallay. Amén. Sayariykusunchik. Makichaykita ujariykuy ñañallay. Imaynan hamkachkanki. Chay hapchu almata hamkuyachkanki. Chay hapchu ham rikuchkanki kay puchukay tiempopi kasqanchikta hinalla kanchu ayuno oración, mana kanchu hampaga chiri chiri, mana maskankichu Santo Espirituta, amén, ham apostata hina chiknipakuchkanki ñañaykita turaykita ama chaynaychu. Sichu Tayta Dios hamtarimapayaykusunki chay sillaykipi, chay sitiuykipi, wasiykipi junjurikuy, hinaspayki Cristunchikpa hayllampi junjurikuy, hinaspayki ni Taytay Diosllay. Aleluya, man cuentata hukusqanichu, tukupay tiempopi Taytay kachkanikun, kay evangelio ikipa lluqsichkan tukuy lawman, ñuqari imatapas ruanichu Taytay, imataq almay kanja, imataq viday kanja, Taytallay, yanapaykuway, Diosllay, llakipayaykuway, ujari vidallay tani, ujari Taytay, haway Tayta mamayta, haway wawayta Taytay, haway kay vidayta, irra vaya kila vaya se, ujarikuy ñañallay turallay, haway llaqta masinchikunata, haway imaynay yunchikuna kasqanta, imanas hampaykunas mana salvakunkuchu, mana allintachu mañakuchkanchik, mana kikiykipa salvakunkichu, aswan allinraq jepa tiempopi karhanki, uñawpaq tiempopi allinraq karhanki, kunanqa chiri chiri, mana ñam kanñachu chay al llamado Tayta Dios hayasurqanki, kutiri ñañay kutiri, hinaspayki Taytay pampachaway. Aleluya, aleluya. Yanapaway Diosllay, yanapaway. Hamoy chuy espíritu viday magni. Necesitay kim Taytay. Chuy espíritu yakipayaykuway. Huchasapam kanini. Yutan kunataruachkani. Aleluya, wischupakuchkanim santidad munani chuchuya vidata. Taytay pampachaway. Hamha chuyam kanki. Ning mi qillqaykipi chuyakunallam yaykunqa, manam chirikunani huchapakuqkuna yaykunqachu. Taytay hamuy vidayman papallay, hamuy vidayman Diosllay, hanman kachun gloria, makiykita aleluya kay chaypi mañakuy mañakuy. Aleluya Taytay Diosllay, aleluya Taytallay. Aleluya ni kusunchik Taytanchikta, junjurispam chayay kamullayki. Aleluya chay junjurispam mañakuy, huchaykita riqsikuy ñañallay turallay. Junjurispam chayay kamullayki. Hayllaykiman Dios nillay, junjurispam chayay kamullayki. Hayllaykiman Dios nillay, manam kachuy may pas hoy kunay pa.
taitanyay chaski kuay taitay chaski kuay taitay chaski kuay taitay Dios taitanyay manam kan chuy may pashoy kunay pa halmayay tamahoy kitay tanyay manam kan chuy may pashoy kunay pa halmayay tamahoy kitay tanyay chaski kuay taitay chaski kuay taitay chaski kuay taitay Dios taitanyay chaski kuay taitay chaski kuay taitay chaski kuay taitay Dios taitanyay Ari taitay chaski kuay ni hay chay lado ikipi Dios ninchi kachka chay pimanya koy ni taitayay musuhi ay kachi bidayay manan chingkay ta muna nicho taitay manan pantay ta muna nicho hangwang mikaw sa kuy ta muna ni yanapay kuyaway Dios ya yanapay kuyaway hamat tamong kikaylanyam hamoy nyo haray kuni amasakiway Diyo Cristo de la gloria gracias taitayay gracias Dios yay aleluya aleluya amen sayarikos panching makichanchik to harikosong taita Dios man gracias ta husunchik amen aleluya kusikunchikme chay saludo na pura mga pamijo aleluya amen aleluya saludo kuna kachkan kaipi saluda ikusunchik amen napay kusunchik aleluya pero hamuchungkut nyam kachkanchik presencial ni amen y masumang mi taita Dios yupay chay wasimpi y maling mi hay kamalabangkichik taita Dios ta alabay alabay aleluya gracias Jesús amén maña kuchkanko oración tapas aleluya gloria a Dios kusikunchikmi kaypi kachkan achka quechua rimajkuna hamuichik domingo llampi pasamuichik kaypi kachkanchik martes doctrina punchao aman falta kamunkichikchu kimsa punchao ya kachkanchik temprano ya aunque martes kanga 6 de la tarde amén aleluya cheamunaikichik domingo temprano ya martes tawan jueves tawan kanga 6 de la tarde amén gloria kachun Dios ninchikman amén aleluya napaikusunchik Maura Valerio taita Dios aminchasunki Nicanor Candia Sixta kuyaiki con Sixta amén hamoy taita Dios wasinman Teodora López taitanchik saminchachun kay familia López amén Teodora esposuntin yapanta René Mamani taita Dios aminchasunki Judith Arque Cristina Castillo taita Dios aminchasunki mañakusa aleluya chuya vidaman yaikunaikipa Nieves Ocampo amén taita Dios aminchasunki Nieves John Garamendi maipia vidan John Garamendi kuya sunki un cristunchik kaillañam hamuchkan kutirimo y taita Dios pañan ningman hijo amén aleluya alejay kamre singichi John Garamendi taita Dios aminchachun Eloy Alfaro taita Dios aminchachun Pastor Eloy Daniel Cruz Liberio Ramos Marcelo Gosme hermano Marcelo amén Hamo y papá y hamo y wasiman Dios ninchik wasinman Raquel Osada Rafael Centeno Guillermo Abán Guido Mendoza temprano tukuchkanchik 7 de la noche Chayanqui Vía El Salvador Mayman Rizan Chayasonme temprano toque de quedemanta amén aleluya así que kusis hamri pukusun taita Dios man despide kusun aleluya gloria a Jesús hay que plataforma redes sociales manta taita Dios amincha sunkichik ñañallaykuna turallaykuna
Kuyasunkim Taita Dios, chayamo y Taita Dios pa wasinman. Taita Dios alaban aikipah kasukuy. Imaning mi palabra, yuhamunarhani Rey David, Taita Dios pa wasimpi nyuha kausay tamunani. Wiñay pah nerham, chaypim kachkan, alin saminchay, wiñay kausay, chaypim tarikusah maypi, Taita Dios pa wasimpi. Amén. Dios taitanchik samincha sunkichik yapay kichikta. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que ñaña. Si este programa ha sido de bendición para su vida, comuníquese con nosotros al 973-111-063 o visítanos en la avenida 28 de diciembre, 145 Yerbatero, San Luis, Lima, Perú. Hasta aquí hemos presentado Ayin Willacuy. Sintonícenos en nuestra próxima emisión, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios les bendiga.